Yes, reka nongeye ngo ikaze nanone kandi nkwifuriza gukomeza kugira ibihe byiza cyane wowe inshuti mukunzi wa SK Sport, wowe wahisemo kuzajya ugenda ukurikirana gatanu kuri gatanu umunsi ku munsi, wowe wikundira amakuru yo ku mugabane w'i Burayi, of course bagenda bwa makipe agiye atandukanye mwikundira yo hakurya irwota Masimbi. Hanyuma uyu munsi tukaba turi kugenda dusatira ku mpera z'ukwezi kwa mbere, ni ukwezi kwa mbere kwa kurimo ama transfer menshi cyane aba hano mu isi y'umupira w'amaguru muri rusange, y'abantu mu Rwanda ndetse no hanze y'igihugu cyacu cy'u Rwanda. Amakipe arimo agenda yongeramo abakinnyi benshi cyane kugira ngo arebe ko yasova sezo yabo, bakareba ko byagenda neza cyane. Hanyuma reka ngusuze cyane wowe uri hanze y'u Rwanda cyangwa wowe uri mu Rwanda, mwese kambaye ikaze cyane, nizera ko mukomeje kugira ibihe byiza cyane. Ngewe uri kumva kuri micro, of course nitwa Sam Kayiranga, n'ibisanzwe maje kugira ngo dukomeze twiganire n'amakuru agiye atandukanye ari kuvugwa hakurya ndetse no hino ku mugabane w'i Burayi. Kana subscribe utarayikandaho, hanyuma wayikanzeho reka ngushimire cyane, uri umuntu w'agaciro kuri twebwe, nawe dutera imbaraga zo kukomeza gukora ibyo dukora. Hanyuma nje kugira ngo turanze tuganire ku ma transfer arimo yenda avuze ubuha cyane ko turi no mu bihe byayo, ama transfer yenda kuzarangira kugira ngo tumenye tuti biri kwerekeza ahagana he. Ndaza kugaruka kwitwa Trent Alexander-Arnold, amakuru menshi agiye muvugwaho muri no mpera z'iki cyumweru, avuga ko ashaka gusohoka mu kipe ya Madrid. Ni umusore rwose utarabigenze neza cyane, witwa Jean-Philippe Matete w'ikipe ya Crystal Palace. Inzira ziramwerekeza mu Butaliyani, ndaza kubwira byinshi biri kugenda bivugwaho, ariko mbere yuko ntangira n'izi transfer zazi kugenda zivugwa cyane zigiye kurangira, transfer zigera kuri enye ziyoboye izindi rwose bivuga ko zishobora kuba zarangira muri iyi minsi cyane. Transfer ya mbere yitwa Robertson, uyu musore umupapa rwose wikina ikipe ya Liverpool mu left back, nyuma yaho amaze iminsi bigaragara ko umwanya wabuze mu kipe ya Liverpool byeneye n'imyaka yiwe. N'ubundi umwe mu basore batwaranye ibikombe byinshi bitwara Jurgen Klopp, ariko nyine bigendanye n'imyaka yagiye atakaza umwanya mu kibuga cyane ku ikipe ya Liverpool. Last season yaguze witwa Kerkes kugira ngo abashe kuba yaza kumusimbura. Umugabo rero urimo yifuzwa n'ikipe ya Tottenham mu byo ku rwego rwo hejuru. Ikipe ya Tottenham navuga ngo iri tayari rwose kuba yashaka kuba yasinyishije n'umusore Robertson, cyane ku ikipe ya Liverpool nayo ivide kuba yamurekura mu ku kwezi. Ni amakuru ndi gukesha ikinyamakuru of course cya ESPN. Hanyuma Julian Alvarez uyu musore nawe w'umunya-Argentine ukinira ikipe ya Atletico de Madrid, biravuga ko atishimye cyane hariya i Madrid, ntabwo yishimye cyane rwose nyuma yaho yivuye mu ikipe ya Manchester City akurikiza mu ikipe ya Atletico de Madrid. Biravuga ko rero amakipe Arsenal, ikipe ya Chelsea ndetse n'ikipe FC Barcelona, amakipe arimo aragenda runono kugira ngo barebe ko bahita musinyisha muri ku kwezi kwa mbere. Hanyuma indi transfer irimo iragenda ivugwa, transfer yitwa Casemiro nyuma yashe kutangaza ko atazakomeza ikipe ya Manchester United ku mpera z'uno mwaka w'imikino, nyuma yaho umugabo w'imyaka 33 ageze mu ikipe ya Manchester United mu mwaka wa 2022. Uyu mugabo rero biravuga ko ashaka ko yakiguma ku mugabane w'Uburayi, of course anakina, ariko amakipe amugenda amushakisha nayo muri Saudi Pro League no muri Arabia Saudite ndetse n'ikipe zo mu Butaliyani Serie A ndetse n'ikipe yitwa AI Galaxy, ikipe yo muri Leta Zunze Ubumwe za Amerika muri Major League Soccer. Indi transfer ya nyuma nayo iri kuvugwa cyane ni umusore witwa Jeremy Jacquet, ni umudefenseri w'ikipe ya Rennes mu gihugu cy'Ubufaransa. Ikipe ya Bayern ndetse n'ikipe ya Chelsea zirimo zigenda zimushakisha cyane kuri miliyoni igera kuri 60 zose z'amayero kugira ngo barebe ko bamuzana mu makipe yabo. Izo nizo transfer navuga ngo enye rwose zirimo zirayobora izindi cyane ari ku mugabane w'Uburayi, zishobora no kuba zararangira rwose bidatinze muri kuno kwezi kw'ama transfer. Hanyuma umunyemere no mitangira kuri za nkuru zituzanye nyamukuru aka kanya. Hanyuma ni uwitwa Trent Alexander-Arnold, umusore w'umwongereza w'umudefenseur ukina ku ruhande rw'iburyo cyangwa no mu left back no mu right back. Uyu musore Trent Alexander-Arnold yaje kuba amakuru kugenda tuka mu gihugu cya Espagne, avuga ko uwitwa Alvaro Arbeloa
uyu mu interim manager cyangwa umusigire wasimbuye witwa Xabi Alonso. Amakuru avuga ko rero uyu mutoza ari kubabwira Trent Alvarez kuba yarivinga ikipe ya Real Madrid cyane cyane muri ino sama mu meshi. Ariko nanone amakuru tukesha ikinyamakuru Daily Mail Reports kivuga ko aya makuru atariyo, ko uyu musore w'umwongereza rwose amaze kuba amara amezi abiri kose imvune, amaze amezi abiri ari hanze y'ikibuga kubera imvune yagirize akaguru, ariko biravugwa ko ari kugenda agaruka cyane kandi ashobora kugaruka mu kibuga vuba cyane bidatinze agakomeza kariyeri yiwe hariya i Santiago de Bernabeu. Bivuga ko rero aya makuru rwose atariyo amusora mu ikipe ya Real de Madrid. Munyeme miterekeza mu ikipe ya Crystal Palace. Ikipe ya Crystal Palace yaje kuba ireka cyangwa yanga bidi yaturutse mu ikipe ya AC Milan ishakisha umwataka wabo witwa Jean-Philippe Mateta, umugabo w'umufaransa, nk'uko amakuru ari guturuka ku kinyamakuru Foot Mercato cyo mu gihugu cy'Ubutaliyani. Nubwo ikipe ya AC Milan yo muri Serie A of course itigeze iva ku izina cyangwa gucika intege zo kuba yasinyishije umusore witwa Jean-Philippe Mateta, biravugwa ko rwose baje kuba baganira n'uyu musore Jean-Philippe Mateta, bako deal yaje kuyirangira hagati y'impande zombi, haba ikipe ya AC Milan ndetse na Philippe Mateta, yaba impande za Philippe Mateta ndetse na AC Milan, bavuga ko ibyitwa person terms byose byaje kuba birangira barabivuganya, ahubwo ikibazo ari gukomereka n'ikipe ya Crystal Palace bakareba ko yamurekura muri uku kwezi. Umugabo w'umufaransa amaze gutsinda ibitego bigera ku 8 mu mikino 20 ya Premier League yakinnye. Ikindi kandi reka mubwire ko afite contrat igomba kurangira mu kwezi kwa gatandatu 2027 n'umwaka utaha. Bimekana ko rwose ikipe ya AC Milan ikibukuraho cyane urebe ko witwa Jean-Philippe Mateta yerekeza mu gihugu cy'Ubutaliyani. Hanyuma ikipe ya Liverpool, navuga ngo ikipe ya Liverpool rwose ihangaye n'ikipe ya Bayern Munich nk'uko tubikesha ikinyamakuru Bild cyane kigwarira mu gihugu cy'Ubudage. Ikipe ya Liverpool ndetse ikipe ya Bayern Munich bihanganiye umusore wo mu winga w'ikipe ya Leipzig. Uyu akaba ari umusore rwose w'umunyakote d'Ivoire witwa Yan Diomande, umusore w'imyaka 19. Uyu nguyu rwose navuga ngo ni umusore ukomeye cyane cyangwa urimo agenda aca ibintu hano mu gihugu cy'Ubudage muri Bundesliga cyane cyane muri ino saison. Uwo nguwo amaze kubagera ku bitego 8 byonyine, yaje kubagiramo uruhare mu mikino 16 as soon as possible. Ariko nanone uyu musore arashakishwa n'ano makipe nyine akomeye, of course aba big clubs arimo agenda amushakisha. Yaje kuba nyine agenda ari kingwa n'uyu musore Diomande waje kuba yerekeza mu ikipe ya Leipzig mu mezi 6 ashize. Ikipe ya Liverpool rero biravuga ko iri ku isoko of course y'umusore ugomba guca ku ruhande rw'ibumoso, kandi mu bari kuri shortlist yabo uyu musore yitwa Yan Diomande w'umunyakote d'Ivoire ari muri option za mbere, nk'uko ikipe n'ubundi ya Manchester City nayo irimo igenda ihuzwa n'amakuru avuga kuri uno musore Diomande. Nyuma reka mpita nerekeza ku ikipe ya Manchester United. Ikipe ya Manchester United nyuma yaho witwa Casemiro atangaje ko atazanakomeza uyu mwaka, atazakomeza ikipe ya Manchester United, rero benshi bakwita bihuza n'ubundi n'abamediateri bagiye bavuga kuva last season, aho witwa Carlos Bareba, witwa Robertson ndetse n'uwitwa Elliot Anderson. bivuga ko rwose abasore muri ino sama nizo target za mbere z'ikipe ya Manchester United, kuko tubikesha ikinyamakuru The Eye Paper Reports. Kiba kivuga ko ikipe ya Manchester United iri gushakisha uwitwa Carlos Bareba, Robertson, ariko nanone navuga ngo uwitwa Elliot Anderson bisa nkaho ikipe ya Manchester United irimo iragenda icika intege cyane. Umusore w'ikipe ya Nottingham Forest barazera ko kandi bayimira ko ikipe ya Manchester City ishobora kuba yamubatwara kandi akaba yabasinyira amasezerano y'igihe kirekire, bivuga ko barambye cyane baryamye cyane kwitwa Carlos Bareba ndetse n'itwa Adam Wharton. Hanyuma ku kiraro kuri Chelsea,
amakuru aturuka ku kinyamakuru Christian Falk ikinyamakuru Belgium cyandikirwa mu gihugu cy'Ubudage avuga ko ikipe ya Chelsea irimo irashakisha cyane mu center back w'ikipe ya Bayern Munich yitwa Kim Min-jae bivuga ko rwose ikipe ya Chelsea nubwo irimo iragenda ishakisha of course wa musore nakubwiye yitwa René Jeremy Jacquet ukina ikipe ya Rennes bivuga ko rero n'ikipe ya Chelsea of course irimo irashakisha of course n'undi mu defense igomba kuzanamo cyane ufite maturité nka Kim Min-jae. So rero kuri short list Kim Min-jae ariho bivuga ko rwose umugabo w'imyaka 29 ashobora kuba yajoininga ikipe ya Chelsea akaba ari muri Bundesliga. Hanyuma mu defense w'ikipe ya Liverpool yitwa Joe Gomez arimo akirashakishwa n'amakipe yo muri Serie A by'umwihariko AC Milan bivuga ko ari kuri short list yabo nubwo ikipe ya Tottenham of course nayo iri kuvugwa ko irimo iragenda ishakisha uwo witwa Radu Dragosini n'amakuru cyesha ikinyamakuru Calcio Mercato. Hanyuma kangushimire cyane wowe udahema kudukurikiranya ko ikiganiro gitangiye kugeza kirangiye umuntu w'agaciro kuri twebwe cyane. Ikindi kandi nk'uko gukomeza kugira ibi byiza ndabakunda nitwa Sam Kayiranga.